Assam Government Cabinet Minister Anparta Regional Committee Amaipu Pijus Hazarika Aduya Hoi Nangka Humri Ahut Mai Kepadolong Karbbi Anglong Autonomous Council CM Pen Nangkache Toydun Elvin Teronapan Lam Ketanapor Ki Pipedet Apot Hawararat Ning Kang Samse Chepaklang Aduya Hoi Kithir Thip Jiaphat Regional Committee Kesing Pen Kedamtang Pai Pai Niphat Kret Trokarni West Karbbi Anglong Pen Khanduli Border Outpost along Aduya Hoi Puthak Sikje Ramai Ingni Assam Pen Cabinet Minister Anparta Regional Committee Amaipu Pijus Hazarika MLA Rup Singh Teron Karbbi Anglong Autonomous Council MAC Het Singh Rongphar Avijit Kro Diofing Maslai West Karbbi Anglong DC Krishna Barua SP Indranil Barua DFO Rajiv Ingti Mondal SK Central Ranger Longkamatum Chetongdu Halapu Meghalaya Anathu Pen Deputy Chief Minister Snobhalang Thar Meghalaya Minister Komingon Yimbon Maukhau Constituency MLA Nujorki Sungo West Jantia Hills District DC BS Solia IAS Superintendent of Police CRT Narthiang MLA Barim Dierson Kharsing KSA Central Committee Amaipu Mirjeng Krotum Pen Kichenglok Ongdungamu Chetongdun Si Aduya Hoi Puthak Aningkan Soluk Sodak Atumon Nangkijap Bidi Kang Limpen Longle Nangke Parlo Aputhak Ningki Pungalam The Chepaklang Rinti Kardom Karbbi Anglong Life Kelang Arato Anapan Pini So Dak Abirtanang Tumapan Kapachini Ponji Lano Non Aduya Hoi Aputhak Soluk Sodak Kedo Lake Cikleon Pli ke pleng po lapen pleng po dok lo non kopi po sila so Aduya Hoi lamki ke doko koma bangke lada kedam tang jangmi po ciklo tarik kretrok si arni lada KC pen entry tax gate so kibi pen ajok si khotona nang dolo armu nang tuluk pen lada entry tax gate nang ki free lapen lasona taxi law and order hin pen stame police dadang ke toy peace and tranquility la so ka maintain dia pan wanglo sitame kang samjin kalidang lapen la so kang samjin kalida posi sarkar hin pen sitame lada kapang samponji lapen koson ma solution kevan ponji apan se lada altum pen chingki chingwai ponbom lo lapen nonili karjab la ke dak lang hem phi along lada pathua klam along sinili non lada do lo lapen la so hem thipu lada pendel ki kimpon ke Chief Minister Assam lapen so thase Meghalaya Chief Minister bahini tum wang se non la Aduya Hoi Puthak lapen development Puthak la katu kabi ke claim ke dam na kapang dak ji aphan lapen monsam ke wan ji aphan se alang tum la so hem kim rang pondo lapen la so hem sitame chiklo jon ni la dak pleng adlo sitame tum pen wang wedet lo lapen Meghalaya Chief Minister Conrad K. Sangma alang lipen pulot tarikri phopi pulotangte nilitum Aduya Hoi along puridam popose alang li through newspaper lapen through news channel pansitame pangdak pono Mai ke do bom unahut Karbbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Pen Kache Toydun Elvin Teronapan Ahokpet Aduya Hoi keplak Pharokre Sirkebra Phokebra isi pen Pharokre Sirkebra Phokebra hini lapen Pharokre Sirkebra Troxi Kebra hini India Sarkar pen Aduya Hoi kepang thekmate border demarcation of number TAD/R/31/50/148 dated 13 April 1952 pangdak ponlo Assam Meghalaya ahoi long India President pen West Karbbi Anglong ahoi long pilar sompontanglo Pilar ke paheno edalar puthot sompon thunangji Police Station Nangbi Nangji Meghalaya BOP Langlongchor mate am pen Site Sema Assam Meghalaya ahoi long cheponangji State University Prabjin pen ahoi long nangki biji aphan pinporalo kipi pajerahut jongdun Lake dual voter sa kali lasini li pudun lo nili pudun bangke war games pathunang ni politician atu war games pathunang ni border cross pen development ang people development ang men pen pachi bhong inang ni voter list ang men pachi bhong inang ni border ang cross pen high claim nang ni sarkar ang pen si ki claim bulo tanga sarkar besi pachi rulo lage lasi la hai bangke boundary chi cross seroy nang ne
na tum da chidu wer no le tum da chidu wer po no na ko ke mo hala ka chiwa tang te ti ke piu sa ji ka pini la so mai ke bi pon man lom swet la pen hala so long nang li ko pi agenda main topic ko pi si tan non lo la pen reply ko pi si nan pan pi kali than pa ju long le der lo ni le mu penal tu man ka than alam hai hu le thon ke than do ala hai alam ke than pa ju long le der lo la sini li ta mang hu lo council isi aman ki thedung Karbiang Autonomous Council 6 schedule pen CB council a view anta ki pudun pa ju long le pulu tang te la da ke mane ka ching ki ching wai ke la ka hok belu Meghalaya lapen asama sarkar dom lata ini lo la song bom ben puthot meeting do thu lang pu sami sialam nang klang rang do jongsi komane atum hopu Meghalaya ben ladak asam na kedo aning hang lapen asama alu kedo tum jongsi Meghalaya aning hang kedo aning hang boleh lang tuman khang tahun ipu la so lambang ke ninduk lo la lambang ke nil to make a dekhe we have our own constitutional boundary which the both state government have to accept. If the both governments doesn't accept the constitutional boundary which we have right now, it will create a ruckus and as we have already experienced that there have been many sporadic incidents around here and it can escalate. Lason thot si ong dong adui ahoi kisung milang pen ki chenglok towar la pen ki charlie our side do anta nang kilang ponji aphan pinpura lualong sungpon bang nim tu garbilo charlie song pen abang ke jasme pet ning kang samse la pen ning ke thedam de aso tum chepak lang lo athepia bang ke lalo pini la bang so meeting along Karbiang Long Autonomous Council pen iltum kaching honai pen ning ka che thenai itum Karbiang Long Autonomous Council advisor ke al winterong alang like council hoi pen si lam the ke ning je dun lo la pen ke alang li ka ning je alam ke constitutional right aputhak se ka ning je dun jitu constitutional boundary kupima koson mahala bangso puthak si kaning jedun la bangso alam kaning je along sita me ilituma minister itu ninga che the la bangso border bangke proper demarcation ateng si aprang ateng si ke do thip nang ipu nangkar ja pg pu abang phusi itum Karbiang Long Autonomous Council penang ke toy dun itu my speaker pan akai elvin teron pan lam the kaning je pajut long lete manu এই আপনার ওয়েস্ট কার্বিং নাকি ওয়েস্ট কার্বিং মানুহ তেনেকুৱাটো হ'ব নালাগে আমাৰ মাজত আমিতো আগতেতো একেখনে অসম আছিলোঁ এতিয়া যদিও বেলেগ আমিতো সাত ভনীৰ ঠাই বুলি কওঁ আমিতো ভাই ককাই গতিকে খাচীয়া আমাৰ ভাই হয় আমি খাচীয়াসকলৰ ভাই ককাই হয় গতিকে আমাৰ মাজত বাদ বিভেদ থাকিব নালাগে আমি পিচ মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম খাচীয়া পিপল কেন কাম টু আসাম এণ্ড আসামিজ পিপল কাৰ্বি পিপল গোৰ্খা পিপল উইল কেন গ' টু Meghalaya also. We shouldn't have problem. Problem থাকিব নালাগে আমি freely movement আমি মেঘালয়টো কৰিব পাৰিব লাগে as well as Meghalaya people can freely movement to Assam also. have been removed. Now only police is there. Yes, it was there before. And when this tension come and they removed, police was there. Why you put police in order to maintain the law and order? And maybe the police will slowly will remove it. Hamren pen Daniel Inghi, Langhem Pi pen Bir Singh Tiso, Karbiang Long Live.